Бұйырса, Америкадан келген қарындаштарымыз гүлазық деген тамақ жасағанды үйреніп отыр. Еще Россия, Сибирьден. Сибирьден келген қыздарымыз бар екен. Көйле салыңыздар. Так, эми англис сөйлеген қызыңыз кім еді? Мен. Ladies and gentlemen, this lady can speak English very fluently, and please listen here. I'll say in Kyrgyz, she will translate into English, okay? I'll try my best. I'm also a guest. Так, урматтуу коноктору, бул тамактын аталышы гүлазык деп аталат. Биздин ата-бабаларыбыз чоң империя курган кыйын элдерден болгон. Our ancestors built big empires. Монголиядан баштап Европага чейин болчу. Ушунда чоң мамлекетте карап турганда ар кайсы жерден жергиликтүү элдер көтөрүлгөндө бир жактан бир жерге батырлар согушканга барышчу. Of course, since it was a huge empire, they had to go from place to place, and of course, they had to conquer different lands. Ошол мезгилде алыс аралыкта баратканда ушунчалык тамак ичпей ат үстүнө кетип барып эле кете бергенде европалыктар, орустар таң калышып экен, булар эмне үчүн булар тамак ичпейт, эмне үчүн эс албайт деп көрсө деген ушул тамакты ичишкен. Since they were on a horseback conquering all these countries and all these places, they had to have something simple, but it's also very hearty and simple meal so they can carry with them. So this was one of their ways to keep that, keep moving instead of stopping and cooking a meal. So this would be easy, something quick they can eat. High calorie and of course. Тамак сабакканда эч кандай түтүн чыкпайт, душмандар байкабай калчу. Анткени деген мындай ушундай жол менен жасалган экен тамактар. Тамак жасаганда түтүн чыгыш керек эле да. Ушундай тамакты ичишкен да. Так. Since they were conquering, of course, they couldn't just make a fire because the smoke would attract attention. So this was the best way to keep it quiet and keep it, not known by others. Safe. Мо топоздун тузалган этинен салабыз баарын үстүнө, кенен. So this was it's a salted meat from the yak. The mountain. Өтө маани берчү нерсе, нан деген эч кандай дрожжу жок жасалат. And this bread is not made with yeast, so it's just simple flour. Денсаулыкка аябай жакшы. Yeah, it's good for the heart. Так, кыздар, эми баарына эттен көбүрөөк салабыз. So can you explain for me what this is? I think لحم عجل من عجول البرية. وهذا خبز عادي. Көйле салды. Курттарын даамдуу болду ушу. Ава. Тезата бир суу бар. Эте көйле салыңыздар. A cow. Made of yogurt. It's very tasty. They don't want. Anyway, just try it. It's probably easier to just put it on instead of. How many people want? Please, hands up. Two. Пожалуйста. Присоединяйтесь, пожалуйста. Историю рассказывай. А что это? Давайте на русском объясните, пожалуйста. Вы. Спасибо большое. Наши предки, когда воевали, они не разжигали костер, чтобы враг, чтобы не увидел, и они постоянно кушали вот из хлеб без дрожжа. И вот курут, вы же знаете, да? И вот это чалап. И вот так они постоянно с собой брали еду, чтобы не привлекать врага, они не разжигали костер и не изготавливали себе еду, а вот такую еду они постоянно всегда сыты. More. Please, there is a spoon. Please mix up with spoons. And sir, yeah.
О. Или есть, или и то, и другое. Да, и то, и другое. Sir, we have to wait about 1, 2, 3, couple of minutes. Please tell him. Время воевали и не голодали, потому что мясо ярко, Ну да. хлеб, Мясо, плов. фрукт. Ой, не рем точно. Пожалуйста. Пчелат. Да. Спасибо большое. Пчелат там тоже есть, и углеводный белок. Пожалуйста. يعني هذا فيها بروتين، فيها خبز لنا، فيها لبن، حليب، كالسيوم، يعطيك وجبة كاملة. Okay, guys. No, why not? Just taste it. It's so good. He just finished their. No, just taste it. ما تسوي تيست بتجربه؟